Assalamu alaikum, hurmatly ekendişler, xatalışlar amansızlar. Bugün 18 sentyabr, Жалал-Абад, Ақсы Қаражығаш жылқы базарындабыз. Анакей абарайы жаңғырға қарабастан базарды жақшы қылып, түшүнүктүү кылып, кыска нуска кылып тартып көрсөтөбүз тугандар. Менетти балагандар лайктан басып, комментарий жазып турабыз. Каналга катта элек болсоңуздар, сөз каталып коебуз тугандар. Анан жерде бир сода болот деле азыр. Акен озоник таккан жерде да сода болуп атыр. Биякта да сода болуп атыр. Соданы жакшы кылып тартып көрсөтөм аз тугандар. Бола турган кылып айтың, мен да бола турган сурайын. Şöyle gelir. 40-60 şart düşüyor men dagı. Az verilmez mi arkadaşlar? Gel onu koy. Aka suradınız mı? Sırayla siz mi? 45 de odatta mı? 145'ten de otağı hoşunda ekona. Sırayı verin ya. 145 bin sonunda vardır. Yanakı aradan koyacak şimdi o. Bir sözümüz bunu. O da kalkırayım. Tak, жаңбырдан иhtiyatта болсақ болбойт камераны. Қай сода олды атакалар? Қаншаға сода олды? Жөнлесілер, зонтиктің өлек немесінде. Так. Құлынды қаншада одасы ка? 42 min сом. Сұрашты ба? 42 min сом сұратыр құлында. Содам неде болады біраз. Қаншаға сода олды атакалар? 104 min болуп атат. Ну, чавкар бурул, а? Ақта деп қойып эле? Анакей. 104 min сомго сүрүп аттыр, а? Камераны жаңбырдан тосып болсақ болбойт, мындай карайып, кайда кыжырга тийгендерден кечирим сурап коебуз бирок. Мындай кылбасак камерага тамчы тийип калса көрүнбөй калат. Байкабай каласың, тартып жүрө бересиң да. Жакшы көрүнбөй жүрө берет. Жақсы пайдадан сатып ал. Бер. Ал болуп ал. Мен алдыга бербеген экен, ошо 105 бер. Biraz oldu. Yok altına ben lan olur. Ormay ben. Maşinaya çıkana ben. Alma akça vereyim sana. Akça var. Çota 105 bolsa soda бүтөт окшойт азыр. Sorayıp koy. Ola şartlara verip tutayım ben çok iş. Anne ming so'mga bera olmayapsan. Ulan 5 so'm bo'ldi, ben salıyorsun. Bol 105 kılınç aka 5 so'm qo'shdiңiz. 5 ga aldı, otar. Boldu 105 ga bitdi aka. Boldu. 105 min so'mga bitdi aka. 105 min so'mga satıldı. Aqta. Qıçmal deb qo'y. Sarka. Aka satılabı qayra. Telefon nomeri aytib qo'yarsiz beslizcha? 704 menen. Aha. 70-30 o'ylab. Aka qiziqqanlar chalaveradi, ha? Jetlab qo'yingchi, jashim ekan. Jo'sh nesa o'xshaydi janovar, ha? Ha, jo'shgan. Bichmoq. Mayli, bozoringizni bersin, yaxshi sotib oling. Ko'kat qancha oldi ko'kat? 130 mu? Ko'kat jamon semiz ekan ama. Qancha oldi ko'kat? 124 ga surib atav. Ha. 124 min so'mga surib atdi shuni. Semiz. Şunu Rusya'dan gelgende battı baya.
Rossiyadan kelgen деп attılar. Ошо навеске киреличи, навестин ичин татайлычы, ама жамгыр жүдө өтүрдү го. Сода кылгандар баары ошо жака кирип алган окшойт го жамгырдан. Разы болуп бериң алайын дейт кана. Бериң, канча сурап атасың? Болду, жерден сурап атасың, канча болду? 65 миң сомго сурап атты жерден. Бериңе. 65 миң сом. Көкпунан канча экен көкпунан? 150 миң? 75 миңдик нерсе окшойт өзү, а? Өткөтөйлү ана. Сен тартылган эле жоксуң, өз? Жылбайлаганда. Өткөтөйлү. Неде сода болуп тур, а? Сода болду ау, кайсы сода болду атым жерде? Azırak mene bütün var mı ya buna? Özün öyle öyle vermedi. Ben adam hem öyle yattağım. Ben de yeterli sat olayım mı ki bunda? Yeterli şuraya telefon. Неде кайсы сода болду ат азыр ака? Uyuk şöyle kızım yaptı. Ушундай экен, а? Жалаңылар качты. Дальше алайынчы. Кайсы уй сода болду акалар? Уйбу, атпы? Уй. Кайсы уй? О, шакта кеңдер ача. Канча сом? Канчага болду? 90 миңге болобу? 112 миң сом. Мен кымбат айтып жатырмын ошо. 212 миңден сары бука менен кара уй. Мага ошондочу 126 миңге каласың. Онго таки алды. 6 миң пайда мен алдым. О, навестерде десе сода болуп аттыр нарыкта. Канчага сода болду ака? 242 болуп атыр. Улагы эко 242 миң сом. Ушул менен. Нарк жерде, а? 242 миң сомго эко сода болуп атыр кана. Эко тең сөөгүктү жакшы экен. 242 миң сомдон. 242 миң сомго эко сода болуп атыр азыр. Ушунда 121ден болуп атты да. Ооба. Каракман менен калды зор экен. Наркы сизден эмеспи? 220 миң сом алышты ошонун өзүн. Сиз алдыңызбы? Ушул жанынан татып коюнча. 220 миң сомго алдым дейт тугандар. Ким кандайсын айтты шуну? Машалла, 220 миң сом болду. Bunun. Boyu kança var aka? Boyu 1.63. 2 yaş. Mingi yüken ne eken? Жаңы үйрөнчү экен. Bunu ençi klasta? Satılabı же? Ençiге? Satılsa номер айтып коелу дегеним. Майли насып кылсын ака. Зор ат адам болуп чыксын. Пара адам не экен?
Çiste Karabayır. Çista Karabayır be. Çiydükü. Çista Kırgız жылқы. Ama jilikleri жақсы екен жанагар, машалла. Көкірек баш, мойын, ашқабақ, кәллә зор. Құлындар қаншадан болды? Алынып тұр ба? Біреу алып тұр ба? Жамғыр майдалап болтат бұяғы. Майдалап. Videosunu koyayım mı? Ne onu bağlattı? Soda olған жер жоқ қой. Мына. Қайсы сода oldu екен? Gözü garip oldu. Hadi gelim canım. Bu kişi yapacak. Jot. Dur baba. Maya biri baba. Aktör Maya biri baba. Bir gün talaşı var. Bir gün daha. Aktör olsun. Sultan az giyin koy. Aktör olsun ben 30. Bu belirleyeceğim. 30. Oşunu alsın. Ekranı mı? Bir hafta işleri vardı. Қаншаға кетті сонда? Қайсы кетті әкелер? Бурстағы. Bir ay variant oldu. O Toral'da 100 қанша dedіңер? 110 000 so'mga bir ayga qarza ketdi shu Toral. Çaqışlay görünüp tamam. 110 000 so'mga bir ayga variant. Yüzon ming so'm. Yaxshi ekan, algan odam yeb aytdi, xolos sotgan qadar yaxshi bo'lgan o'xshaydi. Zo'r ekan. 110 000 so'mga bir ay variant. Emo sari qanchaga soda oldi boya surayotcha o'yle. Biri 1000 ko'rsatdi go. Qancha deb o'tasiz? 80 000 deb o'tasiz. 80 000 so'm deb. Çoğun kulun qanchaga soda oldi akalar? Boshqa narsa? Qaysiz qanchaga soda oldi akalar? To'g'ri, qanchaga soda oldi? 120 000 so'm. Jimjit degan uchun mana mayli bo'ladi. Deymi? 120 000 so'm soda oldi. Nima? Murat, Men qavs so'zlar yo'q, Murat. Ke aldirat, ke sattirat o'sha. Pul uzmadi deb. bak 1000 so'm qo'shib beraylik. Ochib oladi. Yaxshilab bor, biroq qavsga ko'ra yaxshi ishga bir şey qo'yib qo'ymaydi. Nima, ulan? Yaqin. Bir Geçen video bitmeydi. O'shani aytdingiz. Zaytxon bor, biroq o'ydiradi. Yo'q, bu yoqqa qaraydi. Pul do'shi. 130 qasishga murroq ochib. Sen ayaktan bilirsin. Misalida endi. 130 deng, yaqinroq aytsangiz tez bitadi degan o'yda aytyapti. 130 ga 9 ming o'tib berasizmi? Yo'q, o'zim aytib o'tib beraman. Ana, sizda ko'rdingizmi? Sen sesni burmalayversa go'yaver. Söz çıkıveradi, nima qiladi? Bitiraylik. Xalq so'zmen, yaqinroq aytdi, xalq qilib bitirib qo'ydi. Qancha? Ya 25 ga cheyin bitevi. 25 ga yo'l qo'yib berilazmi? Klientni ham qochirmaydi. Klientni qochirmaydi. Qiziqtirib olmarish kerak-da. Buyurgani bo'ladi, nima qilaylik? Xalqlar so'zda nima? Nima qilaylik? Siz 125 ta aytdim. Siz bir sene aytmaydi ekansiz. Biroq oldum, biroq Adam özü dilim
Alem Allah Просто başarı versin. bazarda. Nasip olgan Soğuda olar. da aytamiz, Soğuda nasip olgan olar. Biroq Үйден сатпай бердеге арқасы сатқан кезде болады. Kartal olup kaldı değil mi? 25'ke özün bilip yol koyup berçi. Özün bilip yol koyup berçi. Mınça koyup berçi. Ayta lazım mı? Ayta lazım mı? Ha? Ayta albayız mı? 25'ke bol boy bu. Ha? Yok. Sen isteye kılma. Taqsovot. Ha? Mayli. 25'ke. Özün bilip yol koyup ber lazım mı? Aytmaydım, koy. Boy. Zorda bu. Geçen. Ya işte cenge biter et. Liboy jerde. Sen erkeksin mi? Sen katlangan hem o. 706 milyon. Sebepler болады. Yenge diyeceğim. Yok. 40. 89. Yok sebepler болады. 48. Coşuyorsa alayım. Altınbek. Ene bala uy qancha oldu aka? 143 ming so'm. No qo'ydi, короче. 16,5 qolgan ekan. Ala qo'ydi. Sen qo'zni qanchaga berib edingiz aka? 10 ga berib edingiz. Qancha olsa beraversam? Tushmaysizmi? Tushsangiz takaga qo'shib olib ketib qo'ying. Takani 7200 so'mga oldim o'zim. Qanday bo'lib tur? Berasizmi uni? Qancha deydi? 7000 ga berasizmi? Bo'pti, 8000 so'mdan ekan. Men 9,5 yo'q, 8000 ga olsa oldim ekan. 8,5. 8,5 so'm, 9000 emas. Razı olsanız bering. Bering. Erkekmi? Qo'chqor ekan, ha? Bering shuni olib ketayni. 8,5 ming so'm. Taram yaxshi ekan, ha?